passed by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kublai Bun ya kani gapor hadin yong kani gajing pendep yong hagau file ya kani nomination ini Thep pertujuh po kani district election office ini hapo clearian te ka thong go bu madu ji to kani gajing lalu ti yong to ji to kun tu kun rong ya ga yok ko hapo yong kani ga district yong i kamade yulang dai skilang i wa ga district yong i to man go ga district ko ruspa go bon ga revenue go i generate bagi mar po kandau ndai le ga jing ompiang ke management biang giri nomi khmat gi yong i te mgi ku kentu kenrong ya ga district yong i chakmat hejing ye to wa ga yok ko te gamte ha ga ni ga janmit ga khobor na ga liang yong a kam mu candidate gi baj ba nong chong 6 clear wa usnya bha phi elat inga chisin o ya kerchan phi nga u chon phi ha ga ni ga chap yong ga pra kanang wo yi wan ra ya ga ni ga chikla bo ga dong ga thang yo i ga na ga liang yong voice of people party bu ye ga thong wa khmat do ne banta wan ra ye ga chikla hejing ye to wa u pen khoj ya ga ni ga sanchar ga khadar hapo ga ni ga jalam khaliang